أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna puas din hakya puji fa Allah subhanahu wa ta'ala serta iban ka salawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga katautay manguran ha agama Islam itukbal sin kita niin sa taod-taod pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala amin masi-masi namayan in kita niyo biyusan kabuhi biyusan pangunguran supaya ramayan mahinang sin kita niyo uno-uno na kababayaan hipahinang sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan niyo di habaw sin dunya. Dan sababet to mga tay mga agam Islam yari na isabin kami dumihil maniyutiyo patumtum pagkabiyaksahan mahapon ini inhikadihil na mo maniyutiyo topic supat sin pangadjian halimabay waktu amin pagtawagon mga kalabihan sin sampahayaw. Dan sababet to kaya hatihan sin kita niyo katan in sambahyang amunay ni in ibadat muna perdu pia wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan ipon niya hakatan amal ibadat amunay ni muna pia wajib sin Tuhan na Rabbul Alamin. Hadis dan Rasul sallallahu alaihi wasallam awwalu maftaradallahu ala ummati as-salawatul khams panagnaan fiyardu sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ummat kulong sin Nabi hakatan amal ibadat muna sambahyang 5 waktu. Iban amura isab ini ibadat muna wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salawatul khams. Iban panagnaan day sab siya iangkat sin Allah subhanahu wa ta'ala madto pataas sil langit dahil hakatan kakahinang sin manusia muna amurin sambahyang nila 5 waktu muna umangkat mga tay manghuda agam Islam. Damikyan amuray sab ini in muna wa awwalu ma yus'aluna anhu salawatul khams muna ray sab siya pangasubuhan kato sin Tuhan na to Rabbul Alamin hakatan amal ibadat na hinang sin kita ni di habaw sin dunya muna asubuhon kita sin parkala sambahayang ta 5 waktu. Den sababyad to panagnaan siya den hakatan panagnaan asubuhon sin Tuhan na to Rabbul Alamin hapwas sin pagtuhan parkala fa Allah subhanahu wa ta'ala. Den sababyad to hinang sin nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnat niya in sambahayang as-salatu imaduddin in sambahyang siya nin hag sin agam Islam. In sambahyang hag sin agam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Na isisyo in napatindog niya in sambahyang niya. Lima na piyarihala nin sambahyang niya 5 waktu na bunal tuod siya mismo in nakapatindog sin agama doon hagin mabaran niya. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Iban hisisin manusia amuin tinggalan niya wayroon piyarihala nin sambahyang niya 5 waktu na buko ni sab hisiyo manusia innang lubusin agama buat balengkan ginhabaran niya ilimubusin agama ni agama Islam.
Then sabab yadto part sin agama, then ha mga part sin agama Islam, then ha mga nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hikadua farqala in sambahayang siyabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damik yan mga taymang huda agama Islam in then ha mga kalabbihan sin sambahayang muna bang maparihala sin manusia baitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan baitaan kita niyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang maparihala sin manusia marayaw na tanha anil fahsya'i wal munkar. Mahinang sabab bang piarihala sin manusia in sambahyang niya 5 waktu, amo ini mahinang sabab makalang kanya rain hainang fahsya, hinang mangi, iban hinang ungkir fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabmaita haparman sintuhan na to Rabbul Alamin ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala iban daranan tindugan in sambahayang bunal to din sambahayang yan makalang siya rain hainang mangi, iban hinang ungkir fa Allah subhanahu wa ta'ala. Then sababid to mga taymang huda agam Islam. Subay na to parihalaon in sambahyang 5 waktu hasupaya ramayan amo ini mahinang sabab jumaga kato hindi kita ni makahinang sinhinang mangi, hindi kita ni makahinang sinhinang mungkar. Sabmayta pang inmano siya amin magsasambahayang di mukot halong pangatayan niya lagi ikhlas wa Allah subhanahu wa ta'ala na magtuwi katumtuman niya in siya magsasambahayang di niya mahinang inhinang mangi hasabab mayta sabab jajagahan siya sin sambahayang niya. Sa suway parayon sin hambok tao in sambahayang niya. Suway siya ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala iban damikyan agaron niyan uno-uno na hinang biya sin pagsambahayang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab bang wayrunda na agad sin hambok mano siya in pagsambahayang biya sin pagsambahayang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban wayrunda na agad wayrunda ka ikhlas niya fa Allah subhanahu wa ta'ala amo yan in mano siya minsan siya nagsasambahayang maluhayra siya makahinang sin pianglangan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Maluhayra siya makahinang sin mungkar pagtawagon. Mayta sabab wayroon din hamano siya minsan pa siya nag-ibadat hindi makahinang sin langgal sarap fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bang inmano siya nag-ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadat niya na amoy nimay ng sabab in sambahayang niya makalang dahin hay ng pasya iban hinang ungkir fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan dahin hamakalabbihan karayawan sin sambahayang apabila maparihala sin hambok manusia nurun li sahibiha fid dunya wal akhirah. Mahinang sabab tuan, mahinang sabab mahinang musahayah di hababaw sin dunya ilaw labi luba na didto haadlaw akhirat. In sambahyang gaita sin Nabi as-salatu nurun. In sambahyang siya nin sahaya. Sahaya sin manusia di hababaw sin dunya damikyan sahaya niya sambil dumatong siya palawang pakuburan sambil maddo faadlaw akhirat bahinang sin manusia sahaya. Di hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما وقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة إلى آخر الحديث. لونه عبد الله بن عمر حديث كبيته عبد الله بن عمر كردaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunaltud in nabi hambuk adlaw nabissaran niya, nasabot niya in parkala sambahayang. In agi niya, isyusyu in manus siya, piarihala na farihala niya in sambahayang niya 5 waktu na maaun na sadya aun kanya in sahaya. Sahaya, iban tanda, alamat, wanajatan, iban malappas siya, kabinsanaan, dito hadlaw kiyama. In manus siya nagparihala sin sambahayang, aun kanya in sahaya, iban tanda,
pangilahan insiya dain ha mga tumpukan sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban malappas siya sin uno-uno na kahalubiluhan kabinsanan didto adlaw kiyama amin manusya timukbal sin pagsambahay nga karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Baita pa sin Nabi tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis din kan Abi Hurairah karidaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ummati yad'una yawm al-qiyamati gurran muhazzalina min athari al-wudu wa fi riwayat al-ukhra min athari as-sujud. Dan kan Abi Hurairah karidaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala gunnal tud in Nabi tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkabtangan haadlaw qiyamah hawak tu hadlaw qiyamah gunnal tulong yan ummat ko hawak tu sila tawag-tawagon didto hadlaw qiyamah ima na haparang mahsyar gurran muhazzalina min asaril wudu nagsasahaya in pamayhuan nila in gimpaisan nila hawak tuwedto nagsasahaya in tuktok in pamayhuan nila in gimpaisan nila haadlaw qiyamah mayta sabab sin pag-ail, sabab sin pagsujud, sabab sin pagsambahayang nila na mahinang sabab in manusya kakilahan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ha mga tumpukan sin ummat niya amoin kimakahagad sin perdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang ini sabab mga tay manghudaaga Islam kakilahan kita ni sin Nabi tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam haadlaw akhirat. Nagsasahaya in pamayhuan in gimpaisan sin kita niyo nakapidda dain hakatan ummat kakilahan sin Nabi niya ummat niya kakilahan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasababda sin parkala hambok ibadat amoy parkala pagsambahayang na sumahaya in manusya haadlaw ito nakapidda dain hakatan ummat nabangkiin kita ni mabaya da kakilahan sin Nabi tan Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban matarbilang kita rin hamang ummat niya hadlaw akhirat na subay na to parihalaon in sambahyang lima wakto subay na to parihalaon amoy dayaon in sambahyang tanyo lima wakto bukon in pagtawagon sambahyang aming perdo sin Allah subhanahu wa ta'ala mamarahin na kato tanin sumambahyang sambahyang Jumaat sadya ato akan subay sadya maonin bulan Ramadan sambahyang tarawi pagbasahon na longtana in manusya maghururo palom sin masjid kalna in sambahyang tarawi amuyaon in pinakamahalga kanila iban sin sambahyang Jumaat nahatihon sin kita ni mga tay manghudaagam Islam in pagbahasahon sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na in sambahyang lima wakto amo ini in mahinang sabab hikalappas sin manusya mahinang niya sahaya di hababaw sin dunya iban labi luba na mahinang niya sahaya halawm sin pakuburan niya sabab in pakuburan amoyan in pagbahasahon sin Nabi lando in katigidluman niya lando in kapiligruhan niya sabab mataod in mamiminsana doon halawm sin pakuburan niya on na unin hinangon sin manusya asupaya kasawahan in panguburan niya subay niya pasawahan ilawan sin sambahayang sabab amoy ito in hambok din ha mga hikasahaya sin manusya di naman ha dunya labi luba na dagpakpad daw akhirat damikyan din ha makalabdihan sin sambahayang yarfa Allahu bihad darajat wa yakhuttul khataya mahinang sabab bang piyarihala sin manusya marayo in sambahayang niya na angkatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in darajat niya di naman hadun niya labi luba na dagpakpadaw akhirat wa yakhuttul khataya iban papasan sin Allah subhanahu wa ta'ala katabunan in mga nahinang niya on kasaan papasan niya to sin Allah subhanahu wa ta'ala li hadith Thawban mawla anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alaika bikasratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajah wa khutta anka biha khati'ah rawahu Muslim. Hadis kaya baita Thawban bekas tamahardika sin Nabi tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Punalto din Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda, Ya Thawban, alayka bi kasratis sujud. Ibot kay mo patauran in pagsujud mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajah. Punalto din ikaw wayron din hambok sujud mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambok sujud sadja wat malaingkan hikaangkat kay mo angkaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in darajat mo. Angkaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in darajat sin manusia bang in kaunan niya ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsambahayang niya. Iban papasan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kay mo ya Thawban in kangian in kasaan na hinang mo. Imakna hikaangkat sin darajat iban hikapapas sin kangian na hinang sin manusia mahinang sabab bang piyari hala nin sambahing 5 waktu. Iban pag-addatan kita ni sin manusia, sin Muslim, minsan kau pahauno binaybayan, makakadto, pakahula-hulaan, minsan di kakilahan ingan mo, na adat kala in ikaw, timukbal sin pagsambahayang, kakitaan ko sin manusia, na bilangon kau rin hamatay manghod si mga silabang sa muslimin. Pag-addatan kau sin pagkahimu manusia, minsan biad diin paingi sin lupa mo, atat kala in ikaw timukbal sin pag-ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang sabab ang katun sin Allah subhanahu wa ta'ala martabat in darajat mo pag-addatan ko sin pagkahimu manusia. Damik yan dahil makalabyahan pa sin sambahayang wa nurul ma'arifah. Mahinang sabab pabatukon kau sin Allah subhanahu wa ta'ala paraan mabuntol. Pabatukon kau sin Allah subhanahu wa ta'ala paraan kasabunnalan. Halawm sin hangkarom hangkaadlaw makapila na to basahon in surah Fatiha. Alam sin hangkarom hangkaadlaw kauhaantag 4 ka jam makalima kita niyo sumambahayang magbalik-balik makalima kita niyo sumambahayang. Mabasa na to in Fatiha bukon sadya makapila basahon natin suratul Fatiha. Bukon kayan doon ha suratul Fatiha bayda sin Tuhan natin Rabbul Alamin, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bukun ka inahati-hatihan sin ayat ini, amuin mangayo kita ni fa Allah subhanahu wa ta'ala magammayan in kita ni hidayatan paran mabuntol, magammayan in kita ni hidayatan paran kasabunnalan. Di makna in manusia timukbal sin pagsambahan niya 5 waktu na hamuinin mahinang sabab pabatukon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala paran kasabunnalan, paran mabuntol. Damikyan then hamakalabyan sin sambayang wa ijabatud du'a amunainin parsababan hikatay sin pangayo pangindua sin manusia. Waktu siya simusujud fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain sa suok-suok na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun faaksirud du'a. Sabda sin Nabi tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa suok-suok sin manusia harap fatuhan ni Rabbul Alamin hahinabuhan siya nagsusujud. Di makna hahinabuhan siya si masambahayang amunainin sa suok-suok sin manusia harap fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban amunainin parkala ibadat makapagmunajat makapagliulapal in ipon iban sin tag-ipon. Amunain parkala sa suok-suok sin manusia harap fatuhan ni Rabbul Alamin na faaksirud du'a patauran in pangindua fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimakna patauron na to in pangindua na to fa Allah subhanahu wa ta'ala tab amunin parkala sa tayma pangindua pang in manusia si masambahayang. Sa mayta mga taymang huda agam Islam in manusia mangindua siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hamanga sila tarikus salah Nabi ta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u lahu du'a'u ila sama. Di dumagpak pataas sil langit bimakna di sumampay pataas sil langit in pangayo in pangindua asin hambok manusia amin tarikus salah. Na pang in manusia tarikus salah minsan pasya makahangibo magbalik-balik mangayo fa Allah subhanahu wa ta'ala magtawtangis siya fa Allah subhanahu wa ta'ala di dayag tutay maon atatkala in pag-ibadat sambahayang on lilupa niyara atatkala in sambahayang yaon binibin niyara na
amoy timay ng sabab di ikatay masin pangindua sin manusia. Sa bangin kita niyo mabaya datay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangayo in pangindua sin kita niyo na suway na to daranon hinangon in pag-ibadat sambahayang ini sabab amunin beta sin nabi ikatay ma sin pangindua sin manusia. Damikian mga tay manghuda agam Islam din hama kalabihan sin sambahayang as-salatu amanu minan nar. In sambahayang mahinang sabab hikalappas atau akan hikasalamat sin manusia din ha kasiksaan hapinap ka jahannam. Malappas masalamat in manusia din ha apinar ka jahannam hasabab da sin sambahayang niya. Bang nato sadya kaingatan mga tay manghuda agam Islam. In mga sila manusia halom sin pakuburan. Landok mahalga kanila in sambahayang bang sadya kaingatan sin kita nin halga niya na minsan sunnat sadya mahalga na ito rin kanila. Dua sambahayang 2 rakaat landok na in halga ito kanila sa ingkita ni piyahil-pahil na to minsan sunnat di na to taparihalaon. Na amo pakain pardo mga tay manghuda agama Islam hindi initong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lago-lago tumbas na haalaw akhirat mahinang sabab ikasalamat sin manusia din ha pinaka jahannam. Qala Anas bainama nahnu julusi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin wal ansar in ataw din al yahud. Hambok adlaw lang hi Anas ibn Malik hawakto lang niya nakapaglingkod-lingkod kami sarta namo in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin mga muhajirin wal ansar bigla di matong intumpukan sin mga Yahudi. Bigla di matong intumpukan sin mga Yahudi na nga subo sila pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inagi nila ya Muhammad makajari kami mga subo sin parkala sambahayang paghinangon niyo yan bang uno in tagbos unin hidil sin Allah ta'ala karayawan inagi sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu pangasubo kamo. Inagi nila den hambuk den hamatumpukan sin mga Yahudi ya Muhammad fama thawabu man sallah. Uno long yan hidihil sin Allah ta'ala tutungbasan karayawan bang namo hinangon in sambahayang biasin paghinangon niyo yan. In agi sin Nabi tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma salatu adh-dhuhri fa innaha sa'atul lati tash'uru fiha jahannam fama min mu'min yusalli hadhihi as-salah illa harramallahu ta'ala alaihi lafahatu jahannam yawm al-qiyamah. In agi sin Nabi tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambag niya hambok Yahudi na nga subo. Bunal tulong niya in sambahayang duhur sabab in pagkatto nila masuk na sambahayang duhur. Ang palong niya sambahayang duhur amuna yan in waktu lando in paso lakablab sin laum sin apin ka jahannam. Bimana sambahayang duhur amuna yan kahatihan sin kita ni hadis ini beta sin Nabi lando in paso silaum sin apinar ka jahannam hawakto sambahayang duhur. Pama min mu'min yusalli hadhihi salah. Ibalwayron din hambok bar iman long sin Nabi. Hawakto maparihala masambahayang nin waktu yang sambahayang duhur buat malengkan haramun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in paso illa gablab sin apinar ka jahannam kanya hadlaw qiyamah. Mga tay manghuda agama Islam in manusia timukbal sin pagsambahayang niya akal na sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang sabab ini ikalipuas niya sin kasiksaan halom sin apinar ka jahannam hadlaw qiyamah. Damikian wassalatu kaffaratun lidhunubi wal khataya. In sambahayang mahinang sabab bang piyarihala sin manusia di hababaw sin dunya na hikakifarat sin fardusahan niya fa Allah subhanahu wa ta'ala iban papasan in mga nahinang niya kasaan. Sab as-salatu ila as-salat kafaratun lima bainahuma. In sambahayang madto pahambok sambahayang hikakifarat bima'na katabunan in nahinang no kasaan bang upama nakahinang kau kangian dun haot antara sin dua sambahayang hawala mo piyagtuuran ataw kandusa sibik-sibik na kiparatun niya yadto. Bima na
katabunan niyadto hasabab da sintiukbal mo in sambahyang madto pahamok sambahyang. Bima na sambahyang duhur nakahinang kaw kangian sibi kangian haot antara sin duhur iban asar hatat kala piarihala mo in asar na mahinang sabab katabunan in mga nahinang mo yadto kasaan hasabab da sin sambahyang tiunay mo amo yadto indayaw sin sambahyang apabilan to tukbalon akarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian mga tayo manghuda agam Islam. Baita pa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abdal muslim yusalli salah yuridu biha wajha Allah wa tahafat anhu dhunubihi kama yatahafat hadzal warak an hadhihi sajar. Bunal tod in manusia muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu hitunay ni sambahyang niya 5 waktu akarna kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala karna inangot niya karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na mapakpak in pardosahan niya pakpak in pardosahan niya biya sin kapakpak sin dahon kahoy doon hagubutangan doon hasangan niya bimakna mapakpak ket mga tayo manghuda agam Islam in pardosahan sin kita apabila tiunay ta in sambahyang ta akarna sin Allah subhanahu wa ta'ala akarna in maksud ta rida ulong sin Tuhan nato Rabbul Alamin. Dabikyan wa qabulul a'mal. Mahinang sabab bang piarihala sin manusia in sambahyang ni 5 waktu amo ini mahinang sabab tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala kaibanan amal niya. Amo ni muna aturon sin Tuhan nato Rabbul Alamin hakatan amal ibadat sambahyang ta 5 waktu. Li hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Fa in salahat salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Baita pahi Anas bin Malik karidaan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panagna adlaw niya asubuhon nabistahon haipon hadlaw qiyamah hakatan amal ibadat ni muna sambahyang niya 5 waktu. Amo na yung sambahyang nato 5 waktu. Bukon sambahyang niya Jumaat, bukon sambahyang niya Tarawih, sa sambahyang 5 waktu, amunin muna pangasubuhan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw qiyamah. Na, dong sin Nabi, pa in salahat, salaha sairu amalihi. Bang di mayo in pagtukbal niya sin sambahyang, perayaw niya in sujud ruku niya, aun tumaknina niya, perayaw niya sambil pag-ail niya, na akarna sin Allah subhanahu wa ta'ala maksud niya salaha sairu amili na alhamdulillah di mayaw na ingkatan kakahinang niya di hababaw sin dunya di mayaw na puasa niya di mayaw na sadaka niya di mayaw na paghaji niya di mayaw na ingkatibusan sin amal ibadat niya di hababaw sin dunya hasabab da sin perkala sambahyang pirayaw niya wa in fasadat fasada sairu amalihi na bang isab kimangi in pagtunay in pagtukbal niya sin sambahyang wayroon pakaikhlas niya, wayroon pamiyagad habayta sin Nabi, habiya sin pag-ibadat sin Nabi, na kumangi na ingkatan amal ibadat niya di hawang sindon. Sabab mga tayo manghuda agam Islam, bang in manusia magsasambahyang, lagi piyarayaw niya in sambahyang niya, na wayroon san manusia bang piyarayaw niya in sambahyang niya, hindi dumayaw in kaibanan amal ibadat niya. Ang kanayad to muna bistahon atau kan asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun nito bimakna asubuhon pa sin Allah ta'ala sindi niya kaingatan niya. Sa amuyad to in baita sin hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na bukun imposible bang in manusia piyarayaw niya in sambahyang niya hindi niya maparayaw in kaibanan amal ibadat niya. Na amo paka in kimangi hindi niya ikangi in kaibanan ibadat niya walaupun in sambahyang niya bang niya in kimangi na amo paka hindi niya kangion in kaibanan amal ibadat walaupun in sambahyang niya kiyangi niya. Sabda pa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyat tumalarak mabatal ingkatan amal ibadat sin manusia agi sin Nabi hawak tulong niya na naugka ko in Jibril alaihissalam waqal in agi niya ya Muhammad
la yaqbalallahu man qati as-salah sawman wala sadaqatan wala hazzan wala umratan wala zakatan bal huwa mal'unun fid dunya wal akhirah. Subhanallah. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu na naugkan niya Jibril alaihi salam, bihitaan siya sin Jibril alaihi salam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk manusia amal ibadat niya. Amin tao mamugtui sin pagsambahyang. Amin biyugto niya nin sambahyang ha kabuhi niya di hawa sin dunya. Kung hindi taymaon amal ibadat niya, sauman in puasa niya. Nagpuasa siya kauhaan tag siyang pakatluan adlaw bang niya tinggalan in sambahyang pahil-pahil in pagsambahin niya, di tuan taymaon in sambah in puasa niya. Beta ini sin Nabi, beta in sin Jibril pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sadakatan, minsan pa siya nagsadaka sin pangalta niya, di dahil taymaon. Wala hajjan, minsan pa siya nakapaghaji pa Baitullahil Haram, iubos na yung alta niya, naghaji na siya, iban sin alta niya, madto pa Baitullahil Haram. Hawak tuin siya tarikus salah, na di dayad to taymaon, wayroon da puspa idda sin paghaji niya, minsan pa siya miyabot madto pa Makkatul Mukarramah. Wala umratan, damik kanin umra niya. Wala zakatan, damik kanin zakat sin pangalta niya. Magjakat siya tahun-tahun, di dayad to taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mayta, kimangi in amal ibadat niya sambahyang. Sumagawain siya lang sin Nabi, lang sin Jibril a.s. pa Nabi, bal huwa mal'unun fid dunya wal akhirah. In siya yaon, halom siya la'anat mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala, di naman hadunya, labi luba na to mulka astol sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya, hadaw akhirat, binsa naon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom sin apinar ka jahannam. Mga tay manghuda agam Islam, ayaw kita ni magbati laon, itunay na to in sambahang 5 waktu. Sabab amura ini imahinang sabab dumayo ingkatan amal ibadat tani fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian amura ini imahinang sabab hikatay sin pangindoatan ni fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita ni masimpang sin dunya ini. Ayaw kita ni masimpang sin pangalta na to. Sin uno-uno na kabibisihan na to di habaw sin dunya. Habtumtumon sin kita niyo, in parman sin Tuhan na to Rabbul Alamin halam sin Quran niya. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Surah Munafiqun ayat siyam. In agi sin Tuhan na Rabbul Alamin, ya kamu mga beriman, ya kamu mga namamarat sa Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw kamu masimpang, mabisi atau akan masasaw. Ayaw kamu masasaw malipagasin pangalta niyo, iban sin kaanakan niyo, tungod di niyo hikatunay in panumtum, in sambahyang 5 waktu, long sin kaulamaan, in zikrillah, miyanahan nila as-salawatul khams, amunin sambahyang 5 waktu. Ayaw niyo hikasimpang, hikalipaga in pangalta niyo, iban sin kaanakan niyo, tungod amo hindi niyo hikatunay in perda akan siya Allah ta'ala amunin sambahyang 5 waktu. Sabab in manusia amura sa inin hikabisi kaniya, hindi niya hikatunay in perda akan siya Allah ta'ala labi luba na tuod in sambahyang ini. Muna-muna mabisi na siya hapangalta niya, mabisi nin manusia hapagdagang-dagang niya, mabisi na in manusia pag-business niya, atau akan hapaglabi luba hapag nakura niya, amunin mahinang sabab hindi niya hikatunay in perda akan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Nabetan kita ni sintuhan at Rabbil Alamin, ayaw kita ni mabisi, sin pangalta, sin kaanakan, tungod maligap kita niyo hindi na to mahinang in perda akan sintuhan at Rabbil Alamin. Now, umayap al-dhalika pa ulaika humul khasirun. Biulian sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat, isisim manusia makahinang, amin mabisi sin pangalta, mag-itong nasadya sin alta, kalupahan na adlaw akhirat, di na hikatukbal in perda akan sin Allah ta'ala, na sila na yan in manusia, logi, di naman hadunya, labi luwa na to, logi, dito haadlaw kiyama. Beta sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Ang kanna, ayaw kita niyo mabisi, minsan pa berin kabisihan na to, ayaw na to mahinang sabab, hindi na to ikatunin sin sambahan ni mo.
Insambahyang baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labi luba hakato kausugan, wayron to chance. Amoy long tanamahinang taniw daawa, hindi tanyo mahinang insambahyang 5 wakto. Maita, ang hadis ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang di makakausin ang buok tao sumambahay nga hal ang sakit niya, di niya kakausan in tumindog, na sumambahayang siya in kaunan niya naglilingkod. Bang siya rin makagaos naglilingkod sa babsin sakit niya, na minsan nakman nagkikid at kan nagkukulang, sumambahayang siya. Alhasil, in sambahayang, di mahinang daawasin mano siya, in di nahikatukbal sa babsin sakit niya. At kan in sambahayang, di niya mahinang daawa, sab na busy siya di habawsin dunya. Minsan pa in kaunan mo nagtutulak-tulak, na suwayra kaw hinawin in sambahayang, sa mayta amoni in ibadat sa lagu-lagu karewan niya, sa lagu-lagu hukuman niya, bang in manusia timo na isin sambayang timo. Damikian mga taymang huda agam Islam. Hati un sin kitanyo in manusia, nabisi sin pag dunya, nabisi sin pangalta, nabisi sin pag-ayupot sin alta, sin pag-business, na kaya lupahan in pagsambayang, na amoy ni labi malaggo, labi makabuka. Di pahadun niya, hukumun na kaw, sin syara, sin agama Islam, ini kaw kafir. Labi mangiin, darajat mo di hawo sin dunya. Labi ngi niya, den sin manusia, mag-iinom alak. Labi ngi niya, den sin tao magsisina. Labi ngi niya rin sin tao, mamugto isin pagkasila sa sin taymanghud niya. Awi manusia tarikus sala. Beta ini si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iba ni kaunan ni hadlaw kiyama, mahinang niya lundang panon in upat manusia sabot si Nabi. I Fir'aun, i Haman, i Qarun, i Ubay ibn Khalaf. Mga manusia inilianat sin Allah subhanahu wa ta'ala, yagburkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa sin pagkafir nila, absin kangian na hinang nila, dihabaw sin dunya, lianat sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in manusia tarikus salah, amunay ni mahinang niya lundang panon, ha dito halam sin api neraka jahannam, waliya'udhu billahi min dhalik. Baita pa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangahawak to nga subo si Jibril alaihi salam, ya Jibril, ya Habibi, ya Jibril, hal huwa asaddu min syaribil khamar, perkala sambahayang. Ya subo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Jibril alaihi salam, sin kangian sin manusia amoin manininggal sin sambahang in pangasubo niya, perkala pag inom alak. Perkala pag inom alak, sabab in alak amunay nakura sin maksiat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Baita pa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakura at inauhan sin maksiat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunay mahinang niya in indaginis pamay tibayhuan sin maksiat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang in manus siya nakainom alak, nahilo na siya, makahinang na siya, in makapagsina na siya, makapanakaw na siya, makapamunot na siya in manus siya, sabab in siya nahihilo. Nalong sin Nabi, ya Habibi, ya Jibril, hal huwa asaddu min syaribil khamar, ya kau kakasiko, ya kau Jibril, unulong in sambahayang, labi in kangian niya din sin tao magiinom alak. Unin sambag sin Jibril alaihissalam, qala Jibril, ya Muhammad, qati'us salat asaddu min syaribil khamar, wa asaddu min qatilin nafs allati harramallahu ta'ala, wa asaddu min qatir rahim, wa asaddu min qatir rahim. In agi sin Jibril panabita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawak to siya na asubo, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat kau in tao mamugto isin sambahayang niya, di hagosin dunya, labing kangian niya din sin tao magiinom alak. Subhanallah. Labi in kangian niya bang nato sadya kaingatan, in tao tarikus salah, labing ngi niya rin sin tao magiinom alak. Labing ngi niya rin sin tao bunuon yung ginhawabaran niya, atau akan mamuno pa siya ginhawaduwain. Labing kangian niya amun harap sin Allah ta'ala. Iban labing ngi niya din sin tao mamugto sin pagkasila sa sin taymanghud niya, bang nato sadya kaingatan, in tao tarikus salah. Labing ngi niya din sin tao
laugan niya tay manghud niya, takawan niya tay manghud niya, labingi niya. Nabang nato sadya atud-aturon in mga nasabot ni maksiyat, amunay ni pagtawagon den ha mga salagbo-lagbo sa akbarul kabair. Ha, bang makahinang inkaanakan sin kita na sabot ini, makainom alak, makapanakaw, na wayron din hamaas indi astulan, wayron din hamaas indi amahan, intanda sindukal nila, on din hakamaasan sin kita ni, hipajilin kaanakan nila, ataw kan pa rin hakamaasan sin kita ni, umiyan, bukunta na kaw anak, sa babayta, makarara ko ha pamilya. Na bang nato atod-aturon, in ini, lando inbong sisin kamaasan sin kita niyo. Sumagawa, in problem mga tay manghuda agam Islam. Bang in manos siya, in kaanakan, makatinggal sin sambahayang, na wayro ni sa pakialam sin kamaasan sin kita ni tabi ang gatos tabi. On, jiba jato mga kamaasan bihayaon, tabi ang gatos tabi. Bang makatinggal in kaanakan nila sin sambahayang, o yung katawara sila, di sila lumang, atau kan di sila humindo, in pagsambahayang bakaw, sa babi ni kakapir sin manos siya. Di nila ito mahinang dugal, astol, hakaanakan nila sa babtinggalan ni sambahayang. Sa bang makahinang zina, makatakawin anak, makapag-inom alak, lando kailuin astol sin kamaasan. Intanda sin astol na sambil hibugit in anak. Sa bang makatinggal sin sambahayang, na online hakamaasan di magparulisin ini. While niya kaingatan, in manusia, timitinggal sin sambahayang, hukumon siya sin syara, sin agam Islam kafir, namikyan nagmurtad siya haagam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tay manghuda agam Islam, subay tani taliunin parkala na tuig. Subay na to hatihon. Dayon natin sambahayang na to, labi-luba, magsusok na kato imbulan Ramadan, na ayaw na to pahil-pahilon. Sabay ta doon habulan yan, amuna yan, in long tana amoy lipat manglipat in karayo ni pagdilsin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun isab amoy mabiyak sa sadya in ginhabaran sin kita ni bang bulan Ramadan. Amoy kumusog kita ni mag-ibadat. Bunal atin niya subay kumusog in mano siya mag-ibadat habulan yan. Sumagawa na sadya yung problem di ka to panghabulan Ramadan amo sadya ng pagkukusog sin pag-ibadat nila in pagtarawi nila na makusog sa sumagawa bang mapuas na yung bulan Ramadan, humina na isab, di na isab kakitaan mo halam sin masjid, di na isab sumambahayang pagsambahayang 5 wakto, kakitaan mo rakuman bang haad daw Jumaat. Na amuyat ting kalawan sin manos ya, hajaman na to bihayaw. Mga tay manghuda agam Islam, marara na mo na yung ginhawabaran na mo, na parulihon na tutod in sambahang 5 wakto, sabab bukon hisyo bang hisyo in makadawhat sin karayawan, kita nyura mismo in naghinang amoreng ginhawabaran niya in makadawhat sin karayawan. Hari na sadya, murah-murahan in kaya dihil na mo patumtumet to pagmumpa at kato tanyo, mahinang sabab in kumusog in pagmabuwa tanin fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha, astaghfirullah wa atubu ilay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.